सांस्कृतिक व प्राकृतिक सम्पदायुक्त शैक्षिक एवं पर्यटकीय शहर, स्वच्छ हराभरा समावेशी तथा समुन्नत जिगु किपु नगर। स्लोगन थ्वेका न्यानाचोंगु किपुदे थजागु उत्साह जागु किपुदे या विषय छित कनेगु केनेगु जाजोख किपु मसिका विकास या आजु जना न्यानाचोंगु छगु नमुना दे किपु या मसिका जना छित नापला वया चना म जी मिला शाक्य छित ज्याजोले दुनुगुला निसे लस्को स्याना चना किपु नगरपालिका या न्हेबोया दिस होम नाप सिम टिभी या नेपाल च्यानलले बाछी छक शुक्रबार बहनी च्याताइले वो हाकन प्रसारण शनिबार बहनी गुताइले नाप बुधबार बहनी नेताइले चिकपिन्स थोज्याजो सोयादिफै किपु नगरपालिका थिथि वडा ज्या चोंगु थिथि ज्या व ज्याझोया विषय थुगु ज्याझो पाखी छित केनेगु कनेगु याना चनागुला छिस सुगुहे खजुल थौ किपु नगरपालिकाया थिथि गतिविधि हेवेगुजी सोयादिस किपु नगरपालिकाया नियमित नगरसभा वंगु असार 10 गते बिहिबार निसे 2078 उनासिया बजेट निर्माण नीति न्यागुदु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार 10 गते दुने जुइगु आर्थिक वर्ष या ज्याजो नापो बजेट कार्यपालिका पाखे स्वीकृत याना सभा पेश या मागु व्यवस्था जुगु अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 या बजेट नापो ज्याझो पेश जुगु ख कोभिड महामारी त विचायना किपु नगरपालिका नापा खुसी जुम सफ्टवेयर माध्यम पाखे गुक्वगु नगरसभा भर्चुअल वेबिनार बैठक चोंगु ख हाम्रो यो नवौं नगरसभा हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ गरिरहेका छौं र यो फेसबुक मार्फत पनि किपु नगरपालिकाको यो नवौं नगरसभाको यो पहिलो सत्रलाई हामीले यो भर्चुअली सुरु गर्ने भन्ने खालको हाम्रो कार्यपालिकाको निर्णय भएको छ। यो ब्यानर पढेर यो आजको यस नवौं नगर गरिमामय नवौं नगरसभालाई उद्घाटन गर्न गइरहेको छु। किपु नगरपालिका किर्तिपुर नगरपालिका नवौं नगरसभा पहिलो सत्र 2078 साल असार 10 गते बिहिबार यसरी आजको नवौं नगरसभा सुरु भएको म घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। नगर प्रमुख महर्जन नगरसभा ब्यानर बना उद्घाटन याना दिगु उगु नगरसभा नेपाल या राष्ट्रिय मेहाका न्याकुगु ख धासा हाल असामयिक दिवंगत जुया दिमह वडा नम्बर 7 या नायो राजकुमार माली नाप दक्व ज्ञात अज्ञात दिवंगत प्रति 6 मिनट मौन धारण याना श्रद्धाञ्जली अर्पण यागुदु नगरसभाया सचिव नाप नगरपालिकाया प्रमुख प्रशासनीय अधिकृत सीता परियार ज्याझोया धलं बना न्यङ्कुगु ख धासा नगरसभाया उपाध्यक्ष नाप उपप्रमुख सरस्वती खड्का आर्थिक वर्ष 2078-79 नीति नाप ज्याझो व आर्थिक विधेयक 2078 न्यबया दिगुदु आर्थिक वर्ष 2077-78 या बैंक नाप नगद मौजदात बाहेक आर्थिक वर्ष 2078-79 या नीति मुक 6 अर्ब झिन्यागु करोड खुइन्यागु लख गुई पेदोया अनुमानित आय व्यय न्यबया दिगुदु नीति नाप ज्याजोले विश्वव्यापी कोरोना महामारी चुनौती जुया चोंगु इले उकेया नियन्त्रण व रोकथाम या नीति हर सम्भव कुतौतुगु व उकेया नीति ठोस जात समेत जुया चोंगु धा दिगुदु धासा छे थ्यंक स्थानीय सरकार या जायात अझ परिष्कृत याना नगरे सु मचा बुल धासा बधाई स्वरूप स्वद नाप सु नगरवासी दिवंगत जुसा झिदो श्रद्धाञ्जली स्वरूप गुहाली यागु प्रस्ताव न्यबगुदु अथेन्तु परापूर्व काल निसे न्यानावया चोंगु बाजा गाजा संस्कृति जात्रा पर्वया संवर्धन व प्रवर्धन जायात निरन्तरता बिगु नाप जाति समुदाय या प्राचीन काल निसे न्यानावया चोंगु संस्कृति भ्या भेषभूषा नख चख आदि यात संरक्षण व प्रवर्धन याना यंकीगु नीति यात अझ प्रभावकारी देखेको स्थानीय भ्या व लिपि विकास या नीति नेपाल भाषा साहित्य नख लगायत थिथि ज्याझो हेगु दाफा प्रोत्साहन ज्याझो यात निरन्तरता बिगु जाथापिन्त ब्यावया चोंगु निशुल्क वास इनेगु ज्या निरन्तरता ब्युसे प्रत्येक वडा युवा लक्षित ज्याझो त हेगु प्रस्ताव न्यबगुदु थुगु आर्थिक वर्षे नगरिया दक्व वडा स्तरीय व केन्द्रीय नगर स्तरीय किशोर किशोरी सञ्जाल गठन युवा परिषद गठन याना विशेष ज्याझो त हेगु
खुला दिशामुक्त पूर्ण खोपयुक्त व पूर्ण साक्षर नगरपालिका घोषित थुगु नगरपालिका या त आ बाल श्रम मुक्त बाल मैत्री नाप वातावरण मैत्री नगरपालिकाया रूपे स्थापना या नीति अवलम्बन यागु उल्लेख यागुदु उपप्रमुख खड्काया नीति नाप ज्याझो न्हेवेधुङका नगरपालिकाया झिगुहे वडाया वडा नाय पि पाखे झोल थथगु धारणा न्हेवया दिगुदु थुगु नगर सभाया मेगु बैठक थोहे वैगु असार 21 गते सोमबा चनेगु जानकारी न बिया दिगुदु वेबिनार पाखे जुगु थुगु गुपोगु नगर सभा नगरपालिकाया आधिकारिक फेसबुक पेज हेलो कीर्तिपुर नगरपालिका व नगर सन्देश फेसबुक पेज पाखे प्रत्यक्ष प्रसारण जुगुदु किपु नगरपालिकाया झिन्यागु खाता अनुमति दुगु विष्णुदेवी अस्पताले वंगु आइतबा निसे विस्तारित रूप बहिरंग सेवा ओपीडी न्यागुदु किपु नगरपालिकाया नायो रमेश महर्जन आइतबा छगु ज्याझो पाके उगु सेवाया उल्लेज्या याना दिगु ख निहिनी सुथेसिया चाता इले निसे सन्या या खुता इले तक्क उगु सेवा दैगु अस्पताल धागुदु उद्घाटन ज्याजोले सम्बोधन यासे नगर प्रमुख महर्जन विष्णुदेवी अस्पताल तत्काल या नीति पाङ्गा चोङ्गु विष्णुदेवी हेल्थ पोस्ट या रूपान्तरित रूप हे अस्पताल जुगु दयादिगुदु थपी नगरपालिका वेधुङका नापाङ्गु दे हे उ अस्पताल या त बालक ध्यान बि मफगु धासे नगर प्रमुख महर्जन लिपाया दे निसे मागु व्यवस्थापन या त बजेट समेत फ्यानान प्राविधिक समस्या याना उगु अस्पताल या त सुथा लाक्क न्याके मफगु दया दिल थुगु दनिसे सर्वसाधारण या न्हने तक थ्यंक थुगु अस्पताल नेपाल सरकार या मापदण्ड अनुसार सञ्चालन याना यंकेगु व उके या नीति उगु बहिरंग सेवा ओपीडी पाखे छेला वनेगु लक्ष्य दुगु दया दिल अस्पताल बालाक छेले त दक्षिबे नापा स्थानीय नापनाप सर्वसाधारण या त विश्वास बि मागु जुया उके या त विचार या त व्यवस्थापन समिति नाप अस्पताल परिवार या त निर्देशन न बियादिगुदु ज्याझोले नगर उपप्रमुख सरस्वती खड्का अस्पताल न्याके त जिम्मेवारी थपिनिगु जुसान न जन अपेक्षा अनुसार न्याके मफुगु स्वीकार यासे आवैगु दिनिसे थुके त बालक न्याका वनेगु विश्वास बियादिगुदु अस्पताल न्याके त थौकन्हे जक किपु नगरपालिका पाखे नियुक्ति जुमहन मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर खम्बीर श्रेष्ठ थगु जिम्मेवारी या त इमानदारी व्यवस्थापन समिति व नगरपालिकाया निर्देशन अनुसार सर्वसाधारण या विश्वास त्याक्क व्यवस्थित याना यंकीगु प्रतिबद्धता पुंकादिल अस्पताल व्यवस्थापन समितिया नायो नापौ किपु नगरपालिकाया वडा नम्बर 1 या अध्यक्ष हर्ख महर्जन या सभापतित्व न्यागु उगु ज्याजोले सभापति अस्पताले याकन हे 24 घण्टा हे आकस्मिक सेवा व ल्याब सेवा न न्याकेगु व विस्तारो मेमेगु सेवा तना व्यवस्थित रूप अस्पताल छेलेगु व उकेया नीति मथ्यंगु थासेन मागु संरचना देकेगु न धयादिल किपु नगरपालिका वडा नम्बर 10 या नायो अमन महर्जन नन थगु नोचु तगु उगु ज्याझोले अस्पताल कार्यरत सीता पोखरेल न्याकादिगु ख धासा ज्याझोले नेपाल सरकार पाखे निशुल्क इना जोंगु नेता वासन थुगु अस्पताले वगु जानकारी बिउगुदु सोकम भाजुमेजुपी स्वयाहे दिल किपुया थिथि गतिविधि आधासा ज्याझोले पावगुदु बच्चा हकगु दिपालिपा किपुया थिथि गतिविधि स्वागु दहेदनी आयत पल्ख दिपा दिपालिपा हकन लस्कु स्यानाचना छिसा स्वाचना दिगुदु नेपा च्यानलले ज्याझो किपु हसिका थुगु ज्याझो डसोम सिम टिभी युट्युब व नेपा च्यानल या मोबाइल एप न सोयादिफै ज्याझो कथ किपु नगरपालिका जुगु थिथि गतिविधि त स्वादेश वंगु असार 9 गते बुधबार खुनु किपु नगरपालिका वडा नम्बर 4 या गान्चा भगवान स्थान या खेले एन्टिजन परीक्षण जुगुदु
जम्मा याना नि जामहेसिया एन्टिजन परीक्षण जुगुली दक्वेशागु रिपोर्ट नेगेटिभ वगु किपु नगरपालिकाया स्वास्थ्य शाखा धागुदु किपु नगरपालिका व नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिया सहकार्य वंगु शनिबार वृक्षारोपण ज्याझो पुवंगुदु किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन्या मु पहा स्वी उगु ज्याझो पाखे स्वी प्यस मा प्युगुदु किपु नगरपालिका वडा नम्बर 2 या इन्द्रायणी सामुदायिक वन परिसरे सीमा पिगु ज्याझो स किपु नगरपालिका वडा नम्बर 1 या अध्यक्ष हर्क महर्जन वडा नम्बर 2 या अध्यक्ष रमेश मान दङ्गोल वडा नम्बर 10 या अध्यक्ष अमन महर्जन किपु नगरपालिकाया निवर्तमान निर्देशक डाक्टर पेरु प्रधान लिसे इन्टरमोडल या प्रतिनिधि पि व स्थानीयवासी पिन्स थिथि पेता मात प्युगुदु थ्य मथ्य 2.26 हेक्टर दुगु उगु जमिने कल्की काइयो कपु व वीरेन्द्र स्वायाममा प्युगुदु महानगरीय प्रहरीविद किपुली सरुवाजुया इन्चार्ज जिम्मेवारी सम्हाले यात झाया दिम डीएसपी ठाकुर प्रसाद पोखरेल यात किपु नगरपालिकाया नगर प्रमुख रमेश महर्जन व उपप्रमुख सरस्वती खड्का वंगु मंगलवा लसकुसयासे कार्यकाल सफलताया भिन्तुना देछना दिगुदु किपु नगरपालिका क्रियाशील राजनीतिक दल नागरिक समाज सामाजिक सङ्घ संस्था व बौद्धिक समुदाय संलग्न नागरिक सरोकार केन्द्र वंगु जेठ 20 गते किपु नगरपालिकाय प्रमुख रमेश महर्जन यात सार्वजनिक अपील ललागुदु हलिन्यङ्क कोभिड-19 या आक्रान्त ज्याचोङ्गु इले नेपाल व नेपाली न अछुत मजुगु उल्लेख याना थजागु अवस्था संक्रमण न्यूनीकरण यात नेपाल सरकार वंगु वैशाख 16 गते निसे निषेधाज्ञा लागू याना चोङ्गु सन्दर्भे किपु नगरपालिका न कोभिड संक्रमित अपया वना चोङ्गु व गुलिसिया ज्यान समेत वने धुङ्कु थुगु संक्रमण यात याकन हे त्वाल हात मागु ज्या उल्लेख याना केन्द्र या संयोजक डाक्टर शिवशरण महर्जन नगर प्रमुख महर्जन यात 3 बुँडे सार्वजनिक अपील लल हागु ख सार्वजनिक अपिले कोभिड-19 किपुलिन व्यापक रूपमा फैलिजुया भयावह अवस्था संक्रमण या वर्तमान अवस्था ठुइका संक्रमित या त आइसोलेसन अलग बसाई व्यवस्था इमिगो भरण पोषण नापो निशुल्क उपचार या व्यवस्था नापो समुदाय स्तरे एन्टिजन परीक्षण या व्यवस्था या त वडा नम्बर 3 जुया चोङ्गु एन्टिजन परीक्षण या नीति सुभ्यान देछागु दुधासा उगु परीक्षण फक्क याकन अपोकेतन न्यबगुदु अथेन्तु सार्वजनिक अपिले कोभिड-19 महामारी दक्को नगरवासी भोगे याना चोङ्गु भयावह समस्या जुगुजुया किपु नगरपालिकाया प्रमुख या संयोजक सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र देका उगु संयन्त्रे जनस्वास्थ्य नाप स्वापु दुपी विज्ञपी समेत दुथ्याका महामारीया प्रभाव नियन्त्रण या मागु धासे नगरपालिका दुगु विष्णुदेवी अस्पताल संघ प्रदेश व स्थानीय तह पाखे मागु बजेट व्यवस्थापन याना नगरपालिका वासिन्दा पिन्त आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा व उपचार पद्धतिया आधारे दक्ष जनशक्ति पाखे निशुल्क व प्रभावकारी सेवा बिगु व्यवस्था या मागु उल्लेख यागुदु सार्वजनिक अपील ग्रहण याना नगर प्रमुख महर्जन नागरिक सरोकार केन्द्र यात सुभ्या देछना दिल किपु नगरपालिका नापा निसेहे थुगु विषय सजग जुगु धासे नगर प्रमुख महर्जन कोभिड नियन्त्रण या नीति नगरपालिका या स्रोत व साधन फक्क कार्यान्वयन यागु धयादिगुदु
Sokem Hazme Zupi, Kipuya, Nagar Sabha Zugu, Tithi Nyhvayata, Chigu Nyhane Taya. Napo, Coronaya Ile, Kipu Pakhe, Corona Viruddha, Jaina Chongu, Tithi Kuta, Athentu Prakritiya Vichayana, Prakriti Maketa, Napo, Thukeya Mu Thuike Gu, Suvichar was Sachetana, Prachar Prasharya Bare, Chita Zankari Nabia. कोरोना महामारी विरुद्ध किपुदेया कुत सुथालामा थन्या विकासया पला सदा न्यावनेमा किपुया म्हसिका सदा झझधा चनेमा थोहे आसिका यासे ज्याजो पाखे ज्याजो न्याकामी जी मिलाशाके नबा नेपा च्यानल निरन्तर स्वाचना देश शुभा